Dimbula. Pambul juga going na Los Angeles International Airport. Suka go Amerika. Pambul juga dibikin muni na biwakani oni takani oni pulang-pulang benaketiko na puno tabang ni semati kumikina. Pambul juga yani na nomningi be matabubale. May sota kang gobat kiso na biwakani na nunggu liturara no ang kabuka. O no momento sar-sar tumanda doon nga nakanatawir lele nga bango yung bera ni listale. Bula lesen chochi bula mere rinamalo ngona Terminal 4 ni American Airlines. Balog to ng ratula ini. Wala nimbigyan na naman ni bag. Dilibo na punonggo sa bitangan mo bag sa Dursar sa tukang ko na misini. Kasi ang talim balabo na bitalan no sa wakala-kala katingan na rakadakan airport ang nga na kuno Los Angeles. Loro to kami ao Hollywood. Kasi nabing Barabi. Santa Monica. Kina be yung gabuka nang bimbich ko ng bugin ko. Nga. Na puna na buka kino American Airlines. Arto na be kanggo may pasumbur to. Arto wanto chiko na Laksari London ni na American Airlines 136. Arto bimbyo na hotin na bito natin claim na miniti na nonroto terminala mba kena gate mata-mata 252. Go sa chikong doon sa nganggo na terminala to sa napamurin ko na po na merto ngalatakan kina na Tampa Valley dak level 2 wala kalomaya satu kina na ono ni ngulti siya na lang na ono ni kana kaya bebulya sa nang mo sul kata-kata ay kasala ka takin ko security checkpoint. Iba na kada puno nga ko kina satu kina na sign di ba uli ka nga na sign wala sing doon na lang boleh na ka Luisan Robesi boleh na ka Pikali nga Narkan na sa bahay na punong ko. Masala kami nagkaroon ni Tampa Valley. Irake. Wala lang tayo ni wala tinana. Ditak ni bulan-bulan ko may nandi. Kami doon na maram ni nandi. Air na bulan di buka sa dur sa lalam Alalaksar So this is level 4. Terminal 4. Level 4, Terminal 4. Bulero di Taoy. Bulan direki. O sana. Arto sa Bondo. To sa Dursar na nung to gate. Sa Serik na buli. To sa river ng wani sa Bebo Kayaki. Rangol sar tukang ko ba matapubali rangande
Bola senimbua, bola petero. Sa tanang oleh may tumba. Ya, terminal 5 ono kinabitu langsung sana ya. Ngo sana ngol teleu sana ngo. Na bono kel chumi kina no motoka. Na ni bango sa vi mama chiko na 5 reda na butoni banua. Ngo segai 5:30 na kabini singa bakarumbuka. Wambul chukani bikem ni na biwakani ni kalau ngata chiko ano menit bito seaki kani na lebu chiko na lebu chiko na songo lebu na bela kayaki nganga rauni na badalka bikem ni na bakal lori ndo tukul chunga kibir na sabia mode mer sa mode madanga apa kadim mataka ngayon ramay ngayo driver ya bambul chukani bikem ni keve nakwali besar na siya matumay nananda ngande tu nararani wanga buka Los Angeles na terminalnya Tom Bradley ya cekin narto na Fiji Airways nartombal cekin kon dan lihat apa yan nggak flight attendants erna pelate sarlevo untuk na Marriott hotel nggak na wangga buka na biasa buru-buru Tahiti noi tome Tahiti bata kay na Fiji Airways gari
PJ Ways. Boleh mirip hawa. Ngana wangga bukan PJ Ways endo kelike. Na bimbi cik nambong ini kue na. Wala kami akan cinkan ruah. Ya. Ana sar-sar mandelon. Sambil le mga mena marijuana sana ko. Wala turang le kurni lengwa. So ko si beru bukan ako bukan sa bukan rauto. Ya. Ko FJWS ya. Semberin dolar na FJWS don dolar cuk sana ya, semberin dolar. So still have a few more hours to open up over there. So welcome to the Los Angeles airport. This is a general boarding call for Delta Flight 1420 servicing to Maui here at Gate 31A. We're boarding all rows and all zones. If you're going to confirm passengers, please make your way to Gate 31A. Tempat sarbe loka gitu nga. Kita bitan lo cekini kuah. Na lebu ni bubale rangande tu. Kita bitan lo sarker tu na. Go, na liba, mana liba go. Saranyo tarong ay kena nung mga buka. Select your airline. Bito ng passport ike. Nakabeso mo sa mga ike. Sabi sa orang unay. Ito kaya ko na misin. Mo check takin na mga buka. Orendo na lang. Will manda. 2 rua tolo. Va. 5 no vitualo dio cin kato cin karua. Cin karongo. Nanu mucho kan elok manepo dan siya kan sese. Bata na tuket sa tukmo Okay. Kasi Pacific Gori. Siya sanggay cin karua ya, gotale. 2 rua tolo va. 5 no vitualo dio tinting do cin karua. Cin karua tango. Kita kena kakek rinda kap no mana liba setengah itu na leng sataran itu ngamai ana posta apa banta ke English saya nabi matang kali posta tal Swedish, Russian, Korean, Korea. Awalnya sa tengah menak kena posta. Ya, sana lista like. Tana menunggu motor kacuk sana ko. Sana baka mo din ibigay mo ni. Nakawali na mo ni. Pito man itumay. And nanonggo ingay baka dito loma. And airport. Dong nandang delak-leka may rarani wang kabuka Los Angeles isemperan nyo ngoliles festival. Kita lang nabi matagal airport wang arani wang kabuka. Sorry na wang kabuka.
Finlandi, Scandinavia, Air France, quella coi Turkey, Lufthansa, Air New Zealand. Nakabali mo na siya kumain. Pula kaliti. Thank you. Pula Filippo. Pula Pikali. Pula Pisay. Ranrabo. Pula Binaka. Nakabali mo na siya matumain na petala no ena nunggu bata-bata. Kau na Tom Bradley International Airport ya, boleh tak ya? Iru kada na domestic cuma sana ya? Enggak iru kada na international go. Iraya revir na kele tu ya? Go sar ke kele mai. So, arrival sira departure dake. Go na terminal 4. Iya terminal tumbek anggo iya. Kau kada chicken arto na Fiji Airways iya. Rakvale bo savama dan vikem ni rakvale na siamati kumai kat chikunan raki de tonto sa winter ke iya pakai sem suitsaro ni bakame kat CVI akan do taliki dan raki California malek na yango iya. Sem suitsaro ni bakame kat CVI sara se membat-bat CVI bakarute tu. Iya. Bulutkan bikin menikah dengan saya mencukumai. Kena kembali pun warung main nunggu talon nanti kaya nandangan deh tiko. Rala nunggu buka Los Angeles. Kena balik kelihakan LAX. Toto kena rara nunggu buka oso. Dari dengan gue nali bunyi tempat ya. Ya, kaya menang aku rakel ya. Sarala aku mai korakel itu. Kemersor, merastom bumai. Sangai ciko korabaru bondo. Ya. Ya, kuna bima tanggali wanga buke de kortu ya. Ya, kita bitan lo cukir to na wekang gorto sa foto komerto la kengilandi. Kita bitan ta kachiko na nonda tuba Babi di bina kachiko lebu rasa mamay na nero live at ki Isikal Tumbuna, nakpa lebu. Nagkaidwa tal nero programo lisemberan na bakibo na weekend minggo yan ni mataka karena bitan lu chicken na pati kay Chandro ni Masi na buku ni ulutang ni Palm Scheme sena nek iya lewera stava chungan rendre ni bunga so era la ko may biti dundi may nakait ko ni may beira may nakarang kami sa tawa ni ralaku may Australia manda ndar kene baritai ni mataka kero na bitan lo chicken pati kay Chandro ni Masi may kero tomana tal na bitala no ni non ruke na wekanda era tiko na Palm Scheme pati kay na neck pati ni bungar sa biu belatangon na ibang dindi takim beka era nakama na tokin na kadaka si dindi na kahit kunin ni biribiti ragalak may ni si Australia sabi saw na kaya wala ito Chukon nandondon ya binakaniti ko na tambanan ni Palm Scheme korto by time chicken or to Chandro ni Masi o ko na Department of Labor na ministry na matinto Australia abakatal nga kina Dr. Lorraine Tulele ano kay suriti ko ay manang kay Vito Manimay na bitalan no ni nanonrabuke na wakanda sabi na daw soli wakasala ni visa sabi tartarmay
Nagotolemme nagituana na dito programa so merba tabiani na mada katumay ni sembera na sing ni sudu blete chiko beka sora binakati ko na so mini nonra pakatataro na buku ni nonra visa di turuban nuai iya satu go ke maminya bai bata-bata bakango mi ke mami soli bakasama se soli bakasala na buku chungani nanta buke nanta buku buke kendo sa buke iko kemuni buke talendua dan nakana bakanta one good turn deserves another da vivo como que tinha ni kota kabina ka bain dua sendo ta kabina ka veiko to volemento talengan rapondo na vivo ke muri ko sabi bu kita iya sako nga ya ay mo sala ko modani dala ko was tinga bango sabu ka talita kinawa ka buka iya osama mo dani bikem ni and good evening from Tom Bradley International Airport in Los Angeles in the United States of America. Bidding you goodbye until we meet again. Take care, everybody. Bye. Naka.